Kastalatibyan! Get ita! Adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Agrigrigat ka man ita, basta naanos ka, dumuras kan tulat ta. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Ay, umay kan tagpapicture ta. Tapno adamanen maipost ko iti Facebook. Aywan makita manon dagiti ko kumaray kan kukumparita anapunno ti makanday to lamisaan ta. Aywan mabit lang tay patingak niya ulo ti litsyon na baboy. Jay litson na manok, dito'y abanda ti pangikabilam, tapno makita ijay kamera. Ay, kutuan ala, umay kan taagabay ta. Pag dinagkatan ta ti pingping ta. Wen ala, paatid do gamat ta subsub mo. Kastoy nay. Hay, unayan, nagalas matan kas lapataw. Katno iso ti uso ita. Alan lakay. I-ready kontoy kamera. Paatid do gamon ata subsub mo. Sige, kat uso mat. Aday ta. Nalpasan. Ay na, ala, ipos mo adagusan. Katuan ada na. Ada tao. Hay, ay wala. Day siguro kung parik anigosyante day ta. Inaklokatan. Di mo pa idulain dagita makan, tapno makita na nga ado ti makan dito'y balay. Wan alakay. Naimbag abigat mo, Uncle. Sika? Wan, siyak, Uncle. Hay, aguray ka. Dita kalaang, wan. Bakit? Ada bisitam. Asino, lakay. Day ka anakam at taga-squatter. Anyamanan ti baganan. Umayag pala mamanin Ay, di mo paspastrakan. Mabit lang idulin ko pa'y dagito'y makan dito'y lamisaan. Bayam nga aguray. Auntie. Amo kong tigagaram dito'y balay. Awan manan igatang yung itibagas. Umay ka manan umutang. Ay na, Clarita aya. Awan la ka din ti sabali akabagyam ama asit gam. Aduda, Auntie. Matlagayam. Apay ada kami latan ka ni Uncle mo ti asit gam. Da kayo mo't ngamin ti kadadakkelan ti balay, Auntie. Nasayat mo, taymay ka. Ala, yan tangay adda ka, laba am amin a kurtina dito'y balay. Anya pa'y lati aramidam? Alan ingkan, rogyamon nga ikatan dagiti kurtina. Auntie, sa anak pa'y ngamin anangan. Ay unay kamatan, Clarita. Pasensyakan, ngam awanan tinabati amakan. Ag tinapay kalaangan. Wan, Auntie. Siya kung timangtadkan ka iti tinapay. Saan mo aluk-lukatan ti ref? Makikapiak pa'y kuma, Auntie. Anya. Ay unay kan aya. Unay lakat ngamin akinarigat ti biyagyo. Nagsaniit dagito'y imak naglaba iti kurtina ni Auntie, lakay. Nagdadakkel mo't ngamin dagiti kurtina da. Nasugat-sugat mo ngamin. Inanano sa kun tapno da igatang ta iti bagas. Hindi ka po mga mina nagsubsubli ijayan danteng. Tanay, naunget da. Asino nga iti sabaling asit gak, isudalaang matibak ng akabagya. Agan anos talatan na bakit? Adan tulat ta swerte ita. Sapay ko mga road lakay. Nagado a kurtina tili na baak. 250 laang tiintod ni antik at angdan ko. Ay, unay matday tanaya. Ura yun alakay. Imbag taday gatang ko iti bagas. Ay, narabyan ka pa yan na naglaba. Di namot ngamin kayat nga ipausar di washing machine da. Kayat na, gulgulok ka no. Ay na, pare. Nagsapa ka lang arudin nga umay dito'y gardin mo. Marabiyan ka manan nga gaway.
Kastala ti biyag paray. Kasapulan nga gagat da tao. Ay ket bumaknang ka nga rod paray. Ay, sapay ko tapumudno timbagang paray. Pare Ropo, awan ti gardinero a bumaknang. Tandaanam dayta. Amangan nga no siya ti kaunan agar dinero abumaknang. Oh. Agarapaap ka man ako nakaw. No ngay kabayatan ti panagmulmulak. Kahit makakaliak iti balitaw kung makakita. Oh! Tila ibagbagam. Among pare, dahi tamot ka ti arapaap kaw. Ti makakali iti balitok di tagardin mau. Ay kat wala. Taamin tayaw. Arapaap tayaw ti bumaknang. Tinaybagam itay, nga awan ti bumaknang agar diniraw. Idi dayta. Angam no ita pare. Kaadwan agar diniraw ti bimaknang. Nang runa no nagagayt kinalawa ti gargardino na. Manang. Clarita, papanam. Agudong akmat, Manang. Agudong ka, akas ta tilangam. Ha? Apay, Manang? Ay, unay mo't day ta t-shirt mo. Nagado ti abot na. Ay, madlaw ka di? Katuan, nakadkadlaw. Ay, kababain. Dahito nga minon ti kasayaatan at t-shirt ko, Manang. Ay, umadayo ka man kanya, Clarita. Mangibabain ka. Amangan no ibagada nga dakadwak nga agpalpalama. Iso nga rod ang makikuyugakan ka. Tapno malibriak iti pamasahe, Manang. Ay, unay kan aya. Mala, ikan iti pamasahin. Dayta. Ala, umadayo ka. Ijay ka. Oh, kita lakay. Nagadaw tinag-like it imposta picture ta. Ay, mayat ano kasta. Ay, nakita mo't laang dagiti adu makmakan. Ay, katuwan Kita nag-comment jay antik ijay Canada. Ay na, sikatan ba ka? Ay, uwan Uray dagiti kakabagyam. Nag-like damatan. Ay, mayat. Inton sumarunaw. Dagiti mat inregalong kanyak ang nagngingi na abag kan alahas ti i-post ko. Ne, apay ngay? Damdamagan ngamin dagiti gagayam ko. No ayan ka no dagiti alahas ko. Ay, kat ipakita mga raw kadakwada. Ay katuwin i-post ko iti social media. No, sika manan. Uwan, ante. Apay, awan manan bagasyaw. Awan nga rod, ante. Damagak man kan ka, Clarita. Jay asawam, anya tinaganan. Rupo, ante. Rupo? Kat, agtrab-trabaho ka day jay asawam? Uwan, ante. Aggargar din. Na, aggargar din matgayam. Agtrab-trabaho ako nam. Angam apay nga raw, asaan kayo ang makagatang itibagas? Agmulmula pa lang amin, ante. Kat, kaanaw, amalpas ti panagmula na, taagapit ko man Idi ngamin nagapit, nalugi, ante. Anya? Nalaka ngamin idi ti presyo ti kamatis. Itangay? Nagmula manan ante. Kahit malugin tumanan? Ha? Kat umay kan tumanan agpalama dito'y balay? Ante, umayak agtrabaho, sa anak nga umay agpalama. Amangan ngamin no, adda ipaaramid yo. Kasta. Ala, aglinis ka nga raw dito'y balay. Linisam aging ga iti third floor. Uwan, ante. Alan ingkan, darasal. Nagkapwamanan si ka, Clarita. Di tabalay da, Auntie Evelyn, Manang. Anya nga itinaramid mo dita? Napanak naglinis. Tinangdanan nakmat ni Auntie iti talugasot. Ay, anya kamutan, Clarita. Kita ang manday ta sinilas ma. Talaga akasta, Manang. Pangis ma. Saan da nga agpares? Awan nga min igatang ko iti tsinelas ko. Unay mo't akinarigat ti biyag yun? Amang ano adasaan mo nga us-usaron dita, Manang. Itod mo kanya kon. Ay sus,
Ipadawat ko kan ka, ti sagsasangaribo at sinilas ka. Naglaing kan nga Amang adamin di mon us-usaran, manang. Agtrabaho ka, tapno at daigatang mo iti sinilas mo. Uwan, manang. Di mo to mangamin inlepas ti panagadal mo. O, anya nga ita, perme ti rigat ti biyag mo. Manang. Dagitay padam amistra. Agpapaada kayo iti uniform, Wan, ko teachers ko dagita. Ala, inakong. Sige, babay, manang. Ay, di nakman awagan iti manang. Mangibaba, hindi talaga. Ay na, pare. Mayat itubo dagiti ngulam Naglalang tuda. Uwan pare, bareng tuloy-tuloy adumakil da akasta. Akot makatsamba ka kasta? Ay kawan na. Matungpalin terapap ta bumaknang. Sapay ko paray. Ay kailang araw, tani. Mapanak pa agsibog. Panawang kapay. Sige, paray. Sapay naglawat si Bugam. Uwan nga raw, ngem ayos laeng. Basta bumaknangak. Bakit? Makadlawak man. Apay, Agkarasubli dito'y balay da ijay akan-akam. ni Clarita. Wan! Awan nga rod kwartada. Sana bale, tapag trab-trabahwak mo. Una, yung amangan no paginteresan na dagiti nagngingina nga alahas mo. Saan mo't siguro? Sapay paglinlinisam ijay silita. Da kasan no itaray na dagiti nangina nga alahas mo. Saan mo't siguro, lakay? Aguray man kit de, taagsilpiak, kat isuot ko dagiti alahas ko. Ingkarik ngamin kadagiti gagayam ko iti Facebook, nga ipakita kadako da dagiti nagngingina nga alahas ko. Bakit? Ay na, makatsambatan sa talaga. Anya ti kayat mo asawan, lakay? Addan ti ahente nga imay nang kita kadagiti mulak. Isuda ka no ti manggulpay. Ay sus, nasaya at kasta? Ay kunak tumot bumak ng tabahit. Ay na, di mo pa ibagbaga ti kasta, lakay. Narigat noon unaam. Ay ka, mariknak nga road. Matungpal ti arapata bumak ng bakit? Ay na. Di saan kanton na mapan makilablabada. Wano aglinis iti balay ni ante ken Uncle Mau. Ay, wan lakay. Basta agagagat ta. Tatay nga rod pagsasao ako nana. Agrigrigat ka man ita. Basta naanos ka, dumuras kan tulat ta. Clarita, Apay ante? ado ti alahas ko dito'y silid mi ka ni Uncle Mau. Ay, wan ante, ammo. Di mo padasan akisayan dagita. Iti ka nito nga ramidam ti kasta. Uray kabagyan ka, pay balod ka. Ay na, sanak nagtatakaw ante. Uray marigrigat kami laeng. Jack maiturod ti agtakaw. Nasaya at matno kasta, Clarita. Palpalagipan ka laeng anya. Amok ti bilang dagita nga alahas ko. Iso adi mo taktakaway. Ay no, bakit? Nagadwa kwarta. Kita man Ay no. Kwarta amin dagita, lakay? Gawin. Bayad di mulak nga may nala. Ay sus, nagadon? Ay wala. Adun to pa iti sumarsaro nung may daalahin. Bakit? Ay nalakay, itaakla nakakita ti kasta kaado a kwarta. Ay, bilangan tan Ay, naguli kami ta. Pagidak mampay. Anya? Padasak sa daytay mabuy-buya ta iti tibe, wano iti sinay. Dagitay nga pagidaan ti babak ng ti kwartada. Ay na, ay, oray sakmat nga rod lakay. Padasak man. Awanan! Awanan! Anya tinapasamak? Kita dagiti alahas ko, lakay. Hay, awandan! Ay! Tinakaw damin ti wedding ring ko. Dagiti nirigregalom kanya kalahas. Awandan, lakay. Ay, asino nga'y tinangtakaw? Panagpuna ni Clarita. Ay, una yan. Kung nagtumad ngamin kang ka, asaan kang agtalak iti dayday akaanakam. Anya nga'y ita, tinakawan na kan. Aping nga ibagayo ani Clarita tinangala kadagiti alahas yaw, ante. Isumot ngamin tinaudi asimrak iti balay mi. Kat no
Nakitak jay in-post yo ijay Facebook. Nakasuot kada kayo dagiti nagdadakkel nga alahas yo. Kahit Amangan mat no sinirek da kayo dagiti agtatakaw. anya. Pasikat kayong tuma ngamin. Ita, pabasulan nyo ni Clarita. Ay naantay, oray kas JJ kabsat ko. Di na maiturod tagtakaw. Agam, apay nga rod, asaanin ang nagparparang ijay balay. Ala, mapan kayo ijay balay da, tapno maamuan nyo no apay. Ayan nandito yung balay na Clarita. Aginayad ka ngamin Nakita no sa dino abanda ti ayanda. Nayawawantan sa amatan bakad. Dito'y lakay. Wen, mabigbig ka. Dito'y abanda. Adamad nakaparada alugan. Isarteng mo isarteng mo. Sige, bumabaak. Orayin naklatan Dayjay ni Clarita. Clarita! Ne, da kayo matgayam, ante. Apay anabayag asaan ka nagparparang ijay balay may. Kalpasan anapukaw dagiti alahas ko. Ala, ay, jak maaramid ti bagbagayo, ante. Saan asyak tinagtakaw ka dagiti alahas yo? Agam, kasano nga ron anatakaw dagiti alahas ko? Ala, saan ka di anaasam kayo nga agipost iti social media, ante? Ipopost yung tumat ngamin ti kinado ti usaran nyo nga alahas yo. Amang ano sinurok na kayong tagtatakaw. Kasta nga nga agpaisaw. Sa bagay, gapo iti kinalastog ko siguro. Gapo iti kinaparamag ko. Iso akas jay anapukaw dagiti alahas ko. Kahit anya nga rod ti pakakumikumam ita, Clarita. Tultulungak nila kay ko ijay garden, ante. Kas makita yumot. Limong awon ti panagbiag mi. Adanlugan mi, ante. Kan natarimaan mo't tanday to'y balay mi. Iso nga husto gayam di pagsasao ako na, ante. No agrigrigat ka man ita, basta naanos ka, dumuras kan tulat ta. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Agrigrigat ka man ita, basta naanos ka, dumuras kan tulat ta. Tampok dito'y programa tayo. Das talatibya. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay sagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ngestasyon. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay